Mbere yuko tubagezaho abaraperi barenze mu Rwanda, reka tumaze twareba abaraperi ba mbere ku isi. Uwa mbere turasanga uyu mugabo bita Justin Bieber. Justin Bieber uyu mugabo ararapa kandi akaba ari umuraperi ukomeye cyane, ukunda gukoresha ibitaramo hirya no hino, ibitaramo bigakubita bikuzura. Uyu mugabo Justin Bieber ni umwe ukunzwe ku isi, ukunzwe n'abantu batagira ingano. Yatumije igitaramo muri Afurika y'Epfo, igitaramo cyagenda cyakubita kiruzura. Icyari gitangajwe muri cyo, bamwubakiye stage irenze kugira ngo atagira ahantu ahurira n'umufana, kuko urukundo bamukundagamo bari baragira ngo bamurebe cyangwa abakore mu ntoki. Uyu mugabo Justin Bieber yarabashimishije mu buryo bushoboka cyane. Reka turebe uyu mugabo Justin Bieber turi amafaranga yinjiza ku kwezi. Uyu mugabo ikijyanye twakoze twasanze yinjiza amafaranga rutera Cristiano Ronaldo, yinjiza tiriyari imwe y'amadolari zunze ubumwe za Amerika ku kwezi. Uyu mugabo rero tukaba twasanze ku rubuga rwe rwa YouTube afite gusohora indirimbo imwe igatagira biliyoni. Uyu muraperi Justin Bieber akaba ari uwa mbere ku isi. Uyu muraperi iyo amaje kuvaho reka turebe umukurikira, kandi nkomeza mbibutsa gukanda subscribe mugafungura n'inzogera, tugakomeza tukabana tukabaha icyegeranyo kigezweho ubu ngubu. Dusimbuka tujya kuri uriya muhanzi bita Chris Brown. Chris Brown ni umuhanzi wakoze igitaramo cya mbere kirenze ku isi. Nubwo uriya mugabo w'inyuma twabonye bita Justin Bieber abasha kuba yamurusha ubutunzi cyangwa akaba yamurusha views nyinshi kuri YouTube, ariko uyu mugabo Chris Brown ni umugabo nawe ukundwa n'abantu benshi cyane. Ariko ibitangaje bimwe kuri byo, uyu mugabo afite tekinoloji nyinshi cyane. Uyu mugabo rero tugiye mu mafaranga yinjiza akayabo karenga miliyari 900 z'amadolari zunze ubumwe za Amerika. Tugomeje kuvuga uyu muhanzi Chris Brown, twamuvuga bukira bugacya. Uyu muhanzi rero Chris Brown twamubonye ku mwanya wa kabiri. Rero reka turanyarukire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turebere hamwe abahanzi barenze mu Rwanda nabahe, kandi nawe nizera ko uwo washize ku mwanya wa mbere ari uwo nguwo. Reka turebere hamwe umwanya wa mbere. Turasanga uyu mugabo bita Bruce Melody. Bruce Melody ni umugabo ushima Imana, ni umugabo ukunda gukora ibitaramo yiturije, ni umugabo udasamara cyane, umugabo uza ku mwanya wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu mugabo aza ku mwanya wa mbere kandi akaba akundwa na Afurika yose. Afurika yose ikaba ikunda uyu mugabo. Uyu mugabo rero ni umujejetafaranga. Uyu mugabo akaba atuze imodoka ya miliyoni 300 z'amadolari. Uyu muraperi Bruce Melody akaba ari umugabo ugiye gusurana indirimbo n'uwo bita Diamond Platnumz. Uyu mugabo rero reka turebe amafaranga ahembwa ku kwezi. Uyu mugabo ahembwa amafaranga 25,000 by'amadolari y'Amerika, akaba ari aca kuri konte ye, akaba ari ahembwa buri kwezi. Uyu mugabo rero nta kintu cyamubuza gukoresha ibitaramo. Uyu mugabo niyo mpamvu ubona asabana n'abandi baraperi. Tuvuze ibigwi by'uyu mugabo bwakira bugacya, reka turebere n'abandi baraperi bo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, turebere ngo ku mwanya wa kabiri turahasanga nde. Rero nawe uzi umwanya wa kabiri umuntu wakagombye kujyaho, anyandikira muri comment bimbwire. Ku mwanya wa kabiri turasanga uyu mugabo ukoma abandi, ukundwa n'abakobwa gusa. Akeshi na keshi akundwa n'abakobwa muri Afurika y'Epfo cyangwa muri Afurika hose, abakobwa bamukunda kubi. Uyu mugabo rero bamwita Chris. Chris ni umugabo w'umujejetafaranga uza ku mwanya wa kabiri mu Rwanda. Uyu mugabo rero akaba ahembwa 15,000 by'idolari ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu mugabo rero niyo mpamvu akoresha ibitaramo bigakubita bikuzura, ariko agaragaza nkaho ari umuntu udafite ikinazi. Je twabonye muri kino kiganiro nitwa M. Nyandikira muri comment umbwira abantu nzagukoreraho icyegeranyo, cyangwa umbwira uwo nashize ku mwanya utari uwe nzamukureho ubutaha nongera gukora icyegeranyo. Ciao ciao. Wibuka kugenda ukoze subscribe ugafungura n'inzogera, tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Ciao.